सरकार का हब या का बा हब उनको करना नंबर बा ये कि ब्रियो बा आइकम भी ब्रियो हब ब्रियो गिवन का इधन क्रेडिबिलिटी का लोग jadi कि कॉन्ट्रैक्टर की बाबियां अब लोग का क्वालिटी के दन का बाबियां कि hang akan ni berde jiking matang ngam kalong ka jigli ta kalong yanun keno keno sarkar keno kontraktor ning keno mata ka kenta ya ya department ba kam sikya yang ni kalong kam yanun keno kan ni kinang ni sakmat di kajing nang ni sakmat don keno construction di he ajing gerpat jo ka hi la ka yang jong ya yang jong ka kamtam ya ki department kum ka tang de tu di dan tu si we abon construction be he haban bu bahagi beri wabiang. Pada daga kerja kum ni mata, kita kerja kum ni kalau kerja susi ke bakrau. Atau ni semua you boleh, bahwa kalau kum ni padon kan nu kerja kerja ke basongsi, padon nu kerja songsi dan ni mata ban hak polis pok ban hak, dan ni kiwi berfak. Yang iso kuman ni anggo so boleh ni semua you boleh, bagi padmat songsi. Dan nang ni syakmat kerja kerja jonga department. Kadang kerja kan ni sini mata. Orang yang mendadak kerja berpat mata ya ki observe engineer jongi opai kanu kamu pilih hak bersungguh bahaya lejong hak berkat mata ya kan ya kalau we lejong apa orang lawe lejong kerja hak berkat mata ya future lejong kamtam ya kam hibat ada ndak kalian jong ki kontraktor ke siapa hapo jong ke direction jong no orang lek ya kata bom di bende ya jar khat bos bu mata jar kadang kanu jing di offside berpe do kam nak lagi gila macam suspend gila ban si do kam 2 jam nak ban kan kala berkata mana yang isbat yang kesem berfai jika jingkar part jong lagi offside mana jadi game dia compromise tentang quality of work aba on do sindo on lek kumta lam kumta kadang akan bu jinge akan bede kadang nak beta ginu construction gitu jelahi